whaktai. I le tātou au whi pese mo le tātou ki sao me le fiafi. Tui fia wha sautoru antu le whawhino inga mātu mo fie. I le paia manu maru le tātou whaftanga i le fiafi whaftai. I le lofo mo le ane le le tua ua whasopolia mai a roso i fua. Ia a se ola me mai i le fiafi. I tātou te sairi whamama. Ia fionga Aletua. Once again, I would like to welcome each and every one of you to the house of the Lord tonight. Whaia tātou te talo. Aletua, te sosoani mai. I te au nene e fiafi. Lord God, you know the topic for tonight is one of those sensitive topics. And therefore, I pray for your Holy Spirit. Lau le tue lo ngame ne ia sosoani mai. Whamatalaina na wifio mai aglo ka upu. Ai le ora tangata. Amen. Le pōna tātou matamata ai le au tū o moli mau e tō lua. Na mawhai o na whauingaina pe na talatalaina e whatatau lea i le moli mau o le tūspa ia o le whengaina tuai o le whengaina fō. E whamai le whamatalanga le whaiwina ia le tātou whasoa i le oli ai o tangata uma o le nalolanga. Ina ua mawhai o na whasiotia mo le mau. Peta iane na whauma le tātou whasoa i le tala fia e ui lava na whasiotia a e sa le mawhai o na tanu mia. O le taupula na e suma tasi o le fia while la tātou matamata i le tāupu e suma e lua o le tusi o Faaaliga. O le tasi nei o le tāupu o le tusi o Faaaliga e whai lava si ma ale o lona wha matala talaina. Ma fuama na o te talo nei ngā pa ia o no le tasi nei o matau pe whai lava le sensitive. Ai le whai ala le tātou whasoa o te talo antu le tātou mawhtanga e mese lava o whai o nā siasi mai ma mo le mawina i le tātou whasoa le nea whiawhi. Po le alava lau tāpo inga e te susuma e tala ama iai. I respect that. Ai o te talo antu ia toi ia te tala lo mawhauwhau, te tala lo whinanga. Ai whaatanga le ngana pa i o le tuai manui. Ina ia mawhai o na whaamanino o le tuspa ia. O la tatalo na i le afiafi nei ai le amataina i le tātou whasoa. O le autu o le tātou whasoa i le pōle nei o le Fafine ma le Tarako. Ea po o le Tarako fui ma le Fafine. Ma tāupu e suma le lua. Ona taluai e whaisi lawe o le mataupu lea. It's very complicated. O te le manao e whasao maatu ia i lo whinangalo mo lo mawhauwhau. Ina nei whenungiai o na whangatale o na muli tai. Ai umanatu e velu e ina le mataupu le whiawhia nei e whasoa le awha momua ai e leisi po o na whasoa le awha muli. Ina ia manino ma la lamo le nei le tātou whasoa. La tātou ole, amatanga lawa se whaitau au talo, whaitau. The first half of Revelation highlights the church's ongoing struggles in the hostile world, while the second half shifts focus to end-time events and Christ's return. O tau mana tua fo iwa e ngai lua le tuso Faaaliga ia a mataya. O a fo i matau. Mua e o le suru matasi ea, wha matala mai ailea, le sio manga. The conditions of God's people in the last day. Mataupu suma le lua o le lua suma lua le a mata le pole le. For mai le whamutalanga, a focus on the what? The end time event. Lona wingala. O leo uma na tātou tilo le condition o le ekalesia ko tangata kerisiano. I boi o matu. O le whiawhine nei, o leo le a matala tātou savalinga, po le a le tala le tuspa ia i final event. O le aso, o le uma, o le a ngata mai, whaasolo le tātou whaitau. Ma tau ko suma le lua, lo le whaiupu mua, ma le lua se whaitau, wha mo le whaitau.
le loa atu Ioane, o le Fafine, Fafine tō. O le Fafine tō. E te maitauria, pe le waenga lo vali sama atu, fa mai whamatalanga, o le ale mea nei lo, whaailonga. O lona winga, e taua ia atu oi, e le o se Fafine, mo i le Fafine lea. Talo no mai ai, ua na o se ata, whaatusa, po o se ata, whaailonga, e iai le winga moni o lo o tuatu. Lea lea tātou te matamatai. O mai le whaamtalanga, o le Faaaliga nei roa, o le Fafine tō. A le Fafine le wha mai le whaamtalanga, o le aia. E ofu le la, e tūwa i le masina, e ona unu lea. Pa le li o whetū. Ai wha mai le whaamtalanga tus pa ia, o lea e whaatinga. Faatinga, o lona winga, e le o se tō whāto a fuafua. O le tō ua lalata i le teimi e whanau. Ua le whamatalanga o le Faaaliga, e wholinga mai o teimi whaai uia o le maitanga o le tina. Ke wei tāwha mulu whaita. Israel as God's covenant people is often referred to as a wife. Ma fuanga le whantu o le amatanga, o le Fafine ua na o se ata whaatusa. I to tonu o le whenga inga tuai, e te mau ai whamatalanga, e whaatusa e le atua o na tangata o lana ava. The wife of God, o le ava a le atua. Le ngā te lea, me mai le whamatalanga, e te mau a fo to tonu o le whenga inga fōu, le whamatalanga lava, e whaatatau i le Fafine, as a representative of the church. O se anta whaatusa, o le Fafine, e whamatala ai le ekalesia. O mai na whamatala, God's faithful people are represented as a what? Faithful or a pure what? Woman. O anta le o le Fafine le atatou te matawina, e mai e ofu le la, e tūwa e le masina, e iairo na pale li I tutu, o fōlinga o le Fafinea. Mama! O fōlinga o le Fafinea. Mafa mai le whamtalanga. Peo na tāua le Faaaliga e suma le iwa. O mai le whamtalanga. O le Fafine mamalea. E whaatusa I nā I tangata o le tua. Po o le ekalesia a le tua. Ai le teimila mai tasi. E ai te li tātou te maua I nai whamtalanga, e tā ua I le tua, o na lava tangata, o tangata muli rulua. O le whātusa lena, o tangata ua te te atu. Po o tangata e le whamauni. O tangata lato te le talitunu. E lua lato ai na Fafine, e whātusa ai tangata. Mua le Fafine mama e whātusa ai e kalesia o tangata whaatuatua, o tangata talitonu, o tangata mumuli. Lona lua, o le Fafine talitale, e whaawima I tangata ua te te I le tua, o tangata lato te filifili e le muli. Unfaithful. O mai le whamtalanga, o le lalea e ofu mai le Fafine. Ka mai o lea. It is a source of light that what? Stands for what? Gospel. O le lale tu wai le Fafine lea, o le ata whaatusa lea, o le malama, o le tala le lei. Pei au tala I e ngā sani e tātou Samoa. Sa pomisa Samoa pe ta iane na sunuia ia. Ave malama o le tala le lei. Fa mai le whamtalanga, o le lale ofu wai le Fafine lea, o le ata whaatusa, o le tala le lei, o le ale ata lea. It represents what? God's righteousness. O le ata whaatusa, o le amiotonu a le atua. O mai o le mai vaianga soai. Whaitau mai whaman mori ata muru whaita. The moon reflects the light of the sun. E te mikawina. E ofu le Fafine I lea. I le la, ai tu I lea. Tu I le masina. Pei au le malama maanga whasa I tisi whai mai ea. O le masina e maua mai lona malama lama mai whea. Mai la.
Ole masina ole atalafuia ole la famila mal famtalanga. The woman what stands on the revelation of the Old Testament. Otomo na tua mo limau e lua yana tatou talanua yana po. O leo toi au mai ile si antalea e toi whamanatu mai ia te tatou mo limau to lua. E tu le Fafine i lunga o le whenga inga tuai ai ofu ilea i le whenga inga fuu. Le teni na amata mai ai le ulua i e kalesia ai te mai tauria o le whenga inga tuai le ai le foundation o le whenga inga fuu. O le fesota inga le na le te mua i le lama lea lama le masina ka whawai le whaamitalanga o le Fafine lea si fine mai tanga lea e le lopo se o polu po sa wai po se a me mita sa mo pera o le Fafine lea o mai le whaamitalanga o le whaatusa o le ekalesia mama ekalesia mama dale ekalesia dale yo le ekalesia o le ekalesia lea e taua o le the early church le ulua i ekalesia lea sa whaavaina e keriso le ewe mai e whaamitalanga ia Yesu Petros Peter on this rock i lunga o le papale nei o te fausia ai le ekalesia e taura le ekalesia ka o le early church a o le early church e iailo nei moa o le moa lea o lea le moa Catholic Katoliko o le moa le na o le ulua i ekalesia. Now mantua mai mene. This is before any denomination. At this time, there is no such thing as denomination. And I say denomination po ekalesia ese lewa ye tato. O le wingo le upulea Catholic. For my little Faaaliga, it is a what? Universal or what? Worldwide. For linga la ia le tato va ia le fine o le ekalesia. Ele o le katoliko la pe o na ia le ekalesia katoliko i teime nei. Ai o le katoliko lea o le Universal Church po tangata kerisiano e tawa i le tua. Fai upe tolu, sei fai tau whamana mo, fai tau. Fatoa uma fatilo tiro yoane ile Fafine mai tanga. Ai te whemei mai whantalanga, ua i loa fōi le isi, Faaaliga whailonga lono winga o se mea whaiata. Ai whemei mai whailonga lea, o le Tarako tele. Whamai e nanu mumu, e fitu o na ulu mo na nifo e se fulu, i o na ulu o pale ni i e fitu. E ale wima o le nā Tarako o i fōi i whaatusa ia. Pamtalanga tuspaia. Tau ko skuma le lua o Faaaliga no fai buinga fai ta. O le sana se o le asa suai lea o e moa e sa tono i le hara sani o le masi na la luma o la foi ko le lana o la foi na le pasi maia. O ile mo le Tarako Satan ngata tuai le ngata lea te fa manatu mai le mele sa tu puifea. Etena, ave mai mal whaamitalanga, o le ti Apollo, i le masatani. Lona winga, o te ni umalamala tātou te maua i le upu lea Tarako te tonu o le tusi o Faaaliga, o ai e whaatusa iai, satani. Satani, ave mai le whaamitalanga, ale mau, o le Tarako lea, e fia fitu ulu. E ale winga o ulu i e fitu. Se vai tala. O ulu e fitu, o le whaatusa leo malo e fitu, na ngā lue mai ai Satani, la tautea, whaato i la loina tamata o le tua. Historical kingdoms, la taute whaato i la loina tamata o le tua. E se mau e whamaunia ai. Faaaliga suma fitu fai buiva, fai ta.
Foi mai o tupu I e to fitu po malo I e to fitu. Sama lue mai ai sa tani ina ia mawhaina whaato ila loina le tama ale fine. Foi mai ai o ni foi se fulu. Ele ngata fitu ai se fulu ni fo fai tapa mo mole fai tapa. O e maua mai lana se se ngala titila. O ulu, o malo, o nifo, pe mai le whamtalanga, o political authorities. A wheta winga whamtalanga nau, whai mai, o nifo fo e se fulu nei loa, o tupu I e kofia. Se fulu pupu. But did you notice something about these kings? Ele ainda la kumalo, ai kupu. O fengi ne kupu ali ele se malo. So se tupu e tatauna ia se malo e tupu ai. Ai ole atale e fatusai le malo si anga ole mele ole soifuanga fatukiki. Po le olanga lea faale malo le winga la ia o nifo e se fulu o lo fatusa ile political authority e iai le malo si anga e peia o le tupu ai le se malo ia e tupu ai ai tau mo mole la tau fai tau. The seven crowns on the dragon's head, the first is Satan, false man. O pale fitu e fe mai e lunga o le Tarako nei, o le ata ai ale o le whailonga o le mele o le lordship over this world. O ile to e whamanatu mai ai, le teni ina ua vantu Yesu e tofo ina. Fa mai le whamatalanga sa tani le whai ai, a e ifo mai a tia. Va ai le malo a ko ale, ea, a ve uma mawe. Lordship. O fōlinga ia, o le iai o lātou pale ia, e no ai o lātou e iai lea, e iai le pule. Whai upe whāwha mo mole, whaita. Mai fom talanga fai upe whā, ua tu le Tarako I lumo le Fafine o le sa uia. Ele hei e le sa uia Tarako e whāna, ua ni, ke whai tamanino tatu. O le le o le masi le whāna le Tarako. O le tu le Tarako e whātani le tama le Fafine. Mana tua le ata o le Fafine o le o whāti maa, whanau, o le whātalitali e le Tarako na te ainga lea, le tama le Fafine. A tato o le tala whasopito por tu spaia foila. E te maua I ai le teini tonu lea, o lea e pu lea ai kupito. Le teini o he rota lea le whātalitali e na tea. Na te whasi o tia, Yesu. O I le whaongaina I e Satani, ai kupito, la tau te whaongaina e whaatama ia pe whaatoi lalo ai, le tama le Fafine. A fe mai le whamatalanga le malu. Ona se ngeia no lea, o la tama I le tua, I lona no fuari. E ei le mea o tupu, e ta pena atu le Tarako lea, aina le tama le Fafine, ai whafosei ona. O se ngeia poa, ame I le langi, whafosei ona ave sea, lona winga, ua fio ke viso I le langi. Ai sui e lo maleata por kalame na, tato feitau, feitau. Ngā male maua e le Tarako, le kamaikiki le, whai mai loia. Whaasanga roa I le Fafine. O le ale mea mamanga o isa tani le tama le Fafine. Na te aina. O e manatua, o I le to e whatau nuu mai ai, le uruai folanga po le uruai, whehau o le alofo, le uruai valo anga i tutono o le tuspaia.
ke nesi o lo tau pe tau fe i pesu ma le ni fa mai ya e te fa na fo ile tamanate tu i mo lo ulu le ngata tu ai o satani le Tarako o le mele ma makwa manga o ile Tarako ai ma le kama finge le se manuele tu i mo ina lona a le me tu o mai fam tala ma o se ngia le tama finge le la ona fa sanga lo le o le Tarako e fa asawa i le fofile po le kalesia ai se Momoa mafuanga te momo inai e te momo fe i fe mai ona ua tulia e se mai satani mai langi Lucifero poa ave ese ina mai langi e fa tuina le mata atoa o ile ia le taua le sa foi le langi ile va o Mikaeli mana au atoa ma satani Momoa o le mafuanga le ita tele o satani mafasa wai fine ona ua tulia ese mai langi lona lua mafuanga fe mai o le pule sa ia satani le pule ai le langi ua tuuina atu ia ke wiso a fai o e mana tuan tato fasoa lona lua lea na ufai atu ai o ile tupuele mele o le enthronement lea na tuumatu ai le pule ma le mana ma le tusita ai ile tamai mamoe na fasia le pule le sa ia satani wa le to ia te ia a ua abatu ia te wiso e pule ai lo tatou lalolangi mafu anga lo le tonu o le faasaua o le Tarako i le fine fe mea fe tau ua le maua le taman fine o le aina le taman fine faasanga lo ilona tina lona fafai tau ua iloa e satani ua makua i pu'u lava lona taimi o e manatua le fe'au lena mau ana po fai mai e ale tala le angelu lena fai lena tautou ua le oto i ai se taimi there will be no longer time e te mo'ia le fiafine nei le atiliita ai o le tiapona po le Tarako ona ua saa ona aso pupu mafuanga le te mau e whamtalanga tuspaia fa mai o satani whatusaina ile leona lai tangi suese sina te aina wa makua i ngā lala aisea ua i loa wa saa ona aso whaitau whamanmole whaitau lau talmo Satan, knowing his defeat, was seated at the cross. His time is short. Unleashes intense wrath against Christ's followers. Mai whamtalanga ua i loa le satani ua whaato i lalo ina o ia whawhera whaato i lalo satano e te sila fia on that cross the devil was defeated yet not destroyed awane i ngalo i antoele i etu muli na o lungo le satano le na maliwa Yesu na matua mau ai penga lawa i le unga o satani o le ale unga e matua to i lalo popu yet not destroyed o le ele yo le tei e matua i whatama ia mafufulu e sei o le mea na le tato te whatatali atu iai o na lao le mo i e satani ua defeated na ia whamailo man whamtalanga ua intense makua intense alea le iko le ki apolo ua makua makau kia le mai ale ua iai lea le ua iai le ti apolo o e mai tauina le mai ale le ti apolo ti tono lo bai o e mai tau le mai ale le ti apolo i tol tatou langa le ilonga se awalaya e o sofai mai ai e tau mawhai ina ia le petima take le attention o tangata aisea makua intensa mana tua le na ufai atu le teimi lea ma se ngei ai le taman Fafine na whaonga ai e satani ai pupito la tautea tau mawhai e whaatu ilano o i fo i lai le ata lea o lewa tato mai tauina ai ua iai leisi malo fou lewa ngalue mai ai satani pe ngalue mai ai le Tarako
mai la ko le whamatalanga. Ona o le mele o matua intensa i le ika o le Tarako. Ona sona no lea o le Fafine i whea. I le vau. Mai le whamatalanga ua. Mana tua le manu lea e se fulu na u. Le ngako vai e mapo. Which means, one of these home, Lavea, Lavea lue maiaia, Satan, se fulu nifo, se fulu nifo. E Faaaliga mai, o le nsekasio se fulu Lavea, nga lue maiai Satan o le fisili. O fea o nifo ia le nga lue maiai Satan. Here's the key, te mai tawina. Tasi le afe, ma le lua o se lau. Maleono mafulu. That's the key. O le key lea, tato te suea ai, po o fea nifo ia, e malue mai ai, Satani. Na o whai tato vai ali tato whasoa na po. Mana tuan whasoa na po, afe mua se lau ono sulu tausanga e soli ai, Yerusalema. Be soli ai le ai po ia. E te maitawina lan whaamtalanga al tuso stani, e lung tau koe fitu lusu martas, whai mai. O le periota lama lea e tasi. E fai taua le nifo titima le aupa ia, maua, manu malo. Wai kau maua mai la le, ki o lelea. E Faaaliga mai la, mai nifo ia, o le nifo titi la, lea. Lea malue mai aia, Satani. Tau kula me fitu fai pelusu malima, fai tau fa manmole, fai tau. E tutusa mantai lei uma. Tutusa lei. Ata to ofo ia le tusa Faaaliga suma lo fai pelo fai tau. Ona sola leo le Fafine i le vau. O ia le mea masau nie le tua e mafo o ia. Ina ia la tau whawhama ia te ia yaso e. Ko tato mau mai la le sota inga e. Le ki tato te su e ai po feo nifo ia. E Faaaliga mai, o le nifo le tasi, lea iai le pule anga to tongo le periota lea, e afe ko se lau ono sulu tausanga. E te tau oina, e te tau mo tato lo ai. Tato o le tu se tani elu tau ko fitu e koe vaku fai tau. Lau mana tunatu i nifo, whau tu fo. O le tasi nifo titi, o tuku ai e whau nifo. Ona fai e se ai lea i ona lumo nifo e tolu sa wai tutu, whau tu fo. Ua le le nifo mate pe o matau tangata, ato male mutu ua tautala i upu fa asausini. Oi na le nifo. Oi le nifo titi. Le muka kuiloama, le me sue ai ko which of the 10. Lewa maua fa mai fa tala tus paia o le nifo ititi. Now the question is, who is the little home? O ai le nifo titi. E ai identifying marks le ta ko tus paia. Mo mua la fa mai fa tala o le nifo lea e tupu mai le manu lo na fa. E mantua tato fa so ai manu fa na po. Manu mulmuli le la tu tato si. Fa mai fa mutalama o le manu ele i moa e tani elu se i moa e fa ai o ai asia. Ele no pe au le aga pe malu si pe tauti. Ele i moa e tani elu se i moa e fa ai o ai. Ono le tautia. Fa mai le fa mutalama. O idea fa atusa o le malo o Roma. Ata to foi tu ele identifying mark. For my identifying marks mu boya. E sau mai le malo Roma. O fa tu sa le malo Roma tu sa i fa talanga te ye mu tau pe fitu. O ina le sefu. Ya. Fa ba ya la fita. O malo ye sefu. Na ba ina ai malo Roma ina u to ilalo po Roma. Le Europa. Le lima mua lea. Ya, le si lima muli lea. Pulea o fai longa. Fai longa te fai noai. O malo ye se fulu. Na vai ina ile malo Roma ina ua to ilalo. Le se fulu lea. Lea te mua ilunga ole. Manu fe ai. Le manu lea.
malo se fuluna vai mai fa mai la fantalanga la identify mark o le malo le ni fotiti e sau mai le malo no fa pe tupunga mai a Roma tupunga mai a Roma se fulu le longo winga folinga mai o se kasi o se fulu le fa solo pe le tanto va vai fa mai le fantalanga a o le tupu mai le ni folea e fa yesea ni foe tolu e tolu ni folea la to uno se mai fa tau fa talanga ma fa tau fa mole Ora tipo foi se fulu nifo e te mau mai no le ata lea fa mai ni fo talanga le mau muli ane e a e tupu ai le isi mai ate lantou e fi ai nifo ka usukas a fa mai mal fa talanga e na te fa to i aloina o tupu e to tolu sai fa tau le history le no fa ko ya no ai me te wina na le history le e te mo le le ya so tanga le o feo malo ye se fuluna vai ai Roma ina o to ilalo na to ilalo ai malo to ina o uma to ilalo Roma e te mau tala fa so pito le to le o malo ye to na fa to ilalo ina ele ni fotiti le ave vai fa tala na tu spaia a o le tu mai na te fa to ilalo ina le tonu tau te sila fia o tau le maro sianga lea fa mai al fa matalanga na mafua na to ilalo le tonu lea o na ua lato musu e muli i tataina ale malo lea le ni fotiti they refuses to follow his order o musu lato te muli i ana tataina mana o oma o na fa sanga mai lole le ni fotiti wa sa to ilalo ma fuanga na lo foi atu la matanga la ma le tamu i tua this is one of the very sensitive topic in the Bible le anga tala no sta o i le fatu ma le loto tangata o le an fatu ma le loto tangata la we kalesia esa e pele ya tuela loto e pele foi ya talo loto ai si dia tu pele ya talo tu spaia le tu e ta sa mai e te sila fia le tala paso lo pito le lalo langi na Paulo fai na malo na tulai mai na fato i alo ina le tolu le ina wa uma Roma e te maua i le kalesia katoliko le fai na malo mo mua te mo ina o le malo le na tupunga mai le malo Roma fa pau lona lua o le tolu le na fato i alo ina wa musu la to te muli ya o ale kalesia fa sanga mai Roma fato ilalo but notice something here e te mai tau ina i tau sanga i e fato ilalo ai o lesi na fato ilalo i fa i tonu lima tonu fa lima tonu vanu e te maua i le tala fasol pito lo tato ilalo langi na mata na maua le puleanga ma le malosi a le papacy po le katoliko i le tau sanga e lima tonu vanu au i tau sanga ia e te maua i le whamaunianga le whamtalanga le tuspaia whai mai ole nifo i titi e lea ngoa e whaatauwaa e lai titi nifo i titi e te maua ina au le kei e le i loo i longa marosi ana pa ko i lalo i e le i ka te o i le peak of his victory ko i lalo hoi i nifo e titi identify mark on the tolu fa mai fa talanga ya rise to power sau malea marusi e te sila fia ma fuanga na le ma mo se ni ole manu no fa tu sultan ye marusi ua finta ni e ma fa pe yai se manu e ma faina fa tu sai le mata uti o malo roma ele mamo but notice what the Bible said fa mai fa talanga tu spai fa me ya e ese ia iena moa a foi ese le mamulele le ni fo titi le lo no mima e pa o akura kamale mai lo le
Mai lor kamalea. Ale malo siamo il mango de mai kala tania lea. Ele ma fai nga fa mutalaina. Le ai sei mo, fa mai lamu me o mai lona mutu o me to ulu lalo ya. So you know why? That's how powerful Rome is. But notice what the Bible said. Ile kai me kupu mai ai malo la kikile. Ya. E ese mai akamalea. Kamai mo mai. Which way le makua makau ki ale. Le paole o te fia me makau ki ai. E lua me pule ai. He has a religious power and a political power. E lua o le malosianga. O le mafuanga na. O le makua i lema fai. O na whaato i lalo. O te whamanu lua tuai. I la tau pia whai eisi o le kalisia kātoliko ro i ai tātou mawhtanga po matamata mai fo i runga o le tātou penga te whailanga. But I cannot hide the truth. E le mawhai na o nā tia ni mea ua, o tau mai e tus paia. Se whai tau mai whaman mo, whai tau. With the removal of the space was made for the whangata mai la. Whai mai le whamatalanga. Ina wa ese le tolu mifo ia na whaia esea. O i ngā ronga a maka whewhewhe a isia. Isi malo. Mana tua lea no Faaaliga pia ke o kou. E whaato i lalo le tolu le i o le malo. O le lotu kātu hito le lotu tumutumunga. It was just the beginning. Whamaili whamatalanga. I ngā ua whaia le tolu lea. O i ngā a maka mo li mawinga i tangata. Lea. E whaia si makauki o le malo lea. Ai le teimi o lai tutu. Ma ko i lalo ai malo i tolu. That's how powerful this nation is. But mai an whamatalanga mamu ea. Speaking great things. But mai lesi identify ma te tātou te lo ai ni fo titi lea. E tautala i upu whasau sili. E whai tau mai mau whaman mole whai tau. Ko mai fam talanga tu spai o ni foi titi lea. E fai mata, fai mutu. E te maua fai pe mosu ma lima famea. O le mutu la tau talai e fai e upu i le sili ese. Pena te fai upu fai. Upu fa asau sili. Le ala wino le fam talanga. Dato o tu spai a. Fam talanga tu spai a nam tau pasmuru tau sumarto. O atu ia tangata farsaio pale au pusiupu. E o atu o lae e fai maile tala inga a Yesu. O na whaalonga tu leo Yesu, lae tau pule tangata la tautea. Tau ai maa ko mai kako pinia lo ile maua maua. Fesini lo iai, nā le mafuanga. Fa mai la tautali, te tātou fai tau whatasi, fai tau. Família tala Yesu mo fai pro walia. Ole ai me ko mai e ko fai ka waia upa. Ele ai ko se pele ana mo fai. All I did was to help people, restore their vision, make them walk again. To if I do mai le tangata angai ko ki fai mai ka wai ma. Família tala tangata ia. Le ai ni Yesu. Ele o au manuenga le leia le ma ki fia ka wai koe. Me suale. Família toda. Ua e fai upuleanga i le atua. Ua e fai upu le sisi ese. Tala wimor fai upuleanga me sa fai. Vai e tangi takata. Aua o oe ole tangata. Au e fai mai olea. Ole tua. Olo nominga. O te liunga la me tu ai e tangata i le tu langa o le atua. Ua fai mai le tangata. O ia o le atua. O te riunga lava, e whai e le tangata le naluenga a le tua, wa whai mai le tangata, o ia o le tua. O le mea ngā lena whaitai e tangata, iutaia. Le anga whai mai lua, whai mai e su, o ia o le tua. Leisi mau tātou te wawai e, ma repo rua whai fitu whai tau.
Mai fam talanga takatale. Siale me ua toku puleanga ai. Wa e fai mai o ole o le tangata e mawhai ona e whaamangalo ina ang sala. O le mele e tau olea, o le upuleanga. Aisea, le anga lai lua le e tangata iutaia, e tasi ale le mwhai te whaamangalo ina ang sala wai. O le atua, a lefe mai e sui mawhai o ia. O mai whaia ko mai malako kala. Ua e upuleanga. O lewa e whaia lea, na o lea tua e mawhai o na whaia. Nobody can. No human can do that. Na o le tua. Rona wingara leo tātou papai. I wingo le melea o le whai upu. I le siri ese po le upu whai. Mua when you claim that you are a God. Lona lua, when you say that you are, you can forgive sin. Tamai tawina whamtalanga tani le fitu ka pelosu malima. Whamaya, na te whaia upu le siri ese, ma whautia la whaia siri ese, ea? E manatu o ia e whaliriu i tausanga ma tula whono. O tō mai o tō le ngaruenga man mele te whai ele ni potiti. E sui le mea na whaia e le tua. Tula whono. Whai e whapito e le tua. Ai whai mai le manatu o le ni potiti. E ai. O leo ke mga o sui le mea ma. O lolo winga. O mea i e tōru. E ma whai na tātou me tōru. Ia ile si o se o banga o le mea o le whai upu i le siri ese. Se vai tau mai whaman mole lau tau whai tau. By Christ's will, the church possesses the power to forgive sins of the baptized, exercised, through bishops and priests, normally and Pemain whamtalanga lea. O le whamtalanga lea o le sitanga na amai le whamagoma le karesia kantoriko goma. Pemain le whamtalanga lea. By Christ's will, the church, what? Possesses the power to what? Forgive sins. Whamaina nā tau mau. E iai a te mātou le malo si anga. E mawhai e ona. Whamahalo anga sara. E te loa iai seisi e kale si an whai o lato whai o mea. E nei ai. A whuanga nau te whaturou lawa i uso a kalesia kantoriko. Ele mawhai o nau alo e se whamtalanga tuspaia. Whamai e whamtalanga, ngakea, whamangalo ina, ansala, alitangata. And this is their testimony. Whamamawina na pelato whamai o lea. E a te lantou le malo si anga, e mawhai aina whamangalo le, ansala. Leisi vai anga lona lua na whaitai e itai e Yesu o whamai o ia o lea. O ia o lea tua. Vai e whamtalanga marisitanga ale kalesia whaitau. Behold upon the earth the place of God Almighty. We hold upon the earth the place of God Almighty. Is easy from Talama. Olea te matolea. Le malosianga lea. O matoko wa olea. Olea tua. E mwhai ona taua olea tua. Le mea na ita mata yuta e Yesu. Ina wafai mai Yesu. Sole, o wako le tua. Ai le fefia ai. E tira fia ele lava se si malo sianga. E la tu te fai ona fatu se tu sai lai. Ia identify marks ia tatu baba ai. E kale sia kanto ni Roma. Fai tau mai fai pe fafa mo mole fai tau. O ira le tātou te mawaina ino. Le tau mawhai mai o le Tarako. Na te whao ngā ina ai le kalesia man malo si anga whaale malo. Ina ia whātou ina lo ina le Fafine. Aisea,
ona ua le maua I le Tarako lana tama. E te maita wina, te awha I so o le tātou whasoa I se pō o inuma. Le taimi le na amata matua I mata ita I le kalesia I tangata ke usiana. A whaite wina le tala whasoa pito lolang. E lua lama sauwanga te tele o tono o le isu. Mua, sauwanga I lalo o le malo Roma. Sauwanga ia mai e mpora whawai whamtalanga. E pupue mai tangata ke usiano o na sai nei pou. O na aumaile o toto manua. Mini ai o lato tino. O na tatana lo leo lato manu fe ai o maia. E maia e to toto ia. E to atu ama. Ma ai e to ia. O isi sauwanga le kalesia po tangata ke usiano. I lalo le pule anga le malo Roma. Whamai wa pupue mai tangata ke usiano. Wa sai ko. Ona whasua au lea, e kuku. Whamalama ai le tongala au, ai te le poro I lana soro whanua, ma mata au mui fokino tangata, whaatua I le tua. Ai o lumana tata me tumina. Leo ma o ma sawanga, na tupu mai tomu o le kalesi. Ona iai nga tonu latu le manatu le kumuni ya oma. Le kalesia le na amata mai o mama e ofu I le la e tu I le masina e pale tu ai tanto faso e tu uma e te motomina le subi mai fini poi no fregava con mo fregava This is history. So you may ask the question, so why are we talking about that? History repeats itself. You are not here by accident. And it's not here to say that you are saying, and we will see proof of that. Tarako to Nimorina, Yetaka Passoa, before Matu. Although I was doing that, I was telling you that Sao Matu, Yetaka and Passoa. I will not go back to one time Passoa, before they was a small Matu. In the day of the new Malamala, there are Yakin, and to a 40 Yakin, and for our email. It's our email. They are going to do compare it. It's our email para o it's our email in the Tarako, Tarako Fata Tali. But really do it for the
Amen.